Radio Maravisite Jota, palabra palteire. Buenas tardes. Entonces, nayan wakishe parlañaja, sinte acá gobierno ingan haprit, inimigos unjas haprito, con jamás adulto mayoraro. Hanipina acá histiona token ni makitan irhatapitote, con jamás ukabuno tekniras han irhatapit, kunaman katanak pansa ispacha supaga, ukobawar hamakim 350 atli hani pinu andas sitio uka sain moniba inimigo kaji nanakan uka katakuraja y pasti tanto cada ta familia na irhata y semana irkaya kaji ata presoja uka pasti tanto ata contaban apsiatana carne, pollo, cano, ata, arroz, azúcar, hupaka mucho apsiatana, contaba apsiatana, uka ministro na kapambe, y uka tarte, uka gusto que chupa absorbe, como cada juco chotaina, igual que acá años. Entonces, hani 20 por vez ya te pon kunam tak hupanaka kunsi kambiñani, hani uka bali que takpa hermano nakas, cambiar de colgeta nanaka inimigo ni que capital, inimigo ten lor hapgeto uka anchita uka ma ars abayaja mero periodista hanwal lor hapget nayarohtat. Entonces, baga peñaba uka libo una técnica daja ya capa y senaganja choriwa mata ugara dismeriani uka adulto mayorja chicata pawa libo uka haniu con ha inganya pitas pate uka con hamras arsu que peñana na kepar inapinio halor kate uka una técnica señora periodista. Es para tata vichilla kuliaka katos ñani kuliaka Vicenta mamá poport anera kuliaka aros kiptañan micrófono apkata señan. Igual que hermana Juanita, naya hani uitixmati. Juanita que ischukisma Juanita, sas ukatcha uinkata ni sohota. Naya sotiga hermana Vicenta mamá satarna umoso yotarakitpe. Naya kunamata hermano palta baija. Hichuro na kanan alta ñangtan hermana. Naya hachan montan chit ukhatar susina. Naya pe Federación Bartolina Sisa frontadora pe nanaka puntawaya nanaka pe aka Bartolina Sis lucheña tak aka kuyaso imar saluhaña tak ukatchahane pe aka frontadora tha saraway khapkhiteh naida satir khutkhiteh churka mak ala tokhata pe Bartolina naga mayna uksaru sari mayna aksaru punko político hermano hane poni kunas pe panka pacha kunat sana muit ashapacha kunapach kamera punko politik sana kanyaneste amuit ashab khamaya kulakana ka helana ka aka domingo eleccionan hane una ya sawai kiristi kiteru votat hane vichak kamisa sila sawai ha hane utkistuti hani utkistot candidato kun mone uklorhisto he was a pe mainir hit inaktan ba arana ka lor hapchigay kitna ki chak parlamento mantan manapiga lor hapkhiwa hani wasitat aver kut anfast hermano Juanita casualities wasitat kut anfeste ichakna nagak kuna irish akawartulina nakatupak katadina kuna irish ait pachane chakhi wasak irish aitanya sa chakhi wawana kataki alchina kataki como que te chasaron a Hananes, nana que irata ni hapshay, hiwar hapchihay. Pero con samuit as hapacha, con achuin pacha, pero wala hach parla wayers na historia Bartolina, pero timbosh aquí ukchat sa wayas na ya hermanos radio irinag amuit asipram, karuro, karuro puro que hiwa, eleccionaga, chui mamar. Piensa prams hermanas han patches haprañanet kiteros ay botchoranan hani una sawaikat hermanas ukchagas sawaya pirna ya kharato khananches ka hermano waliki muhilata ya waliki hilata mais pacha kira kwal ya hermana anchita wanimont ba aka istano que aka candidato na kataki aka candidato na kaha nana kuinter kama ka aka Bolivian ini megupawa kung han nairan ka aka fabrika na apsoya prekune manaka Bolivia chosoya pre hitak wutat chosa chosoy mona phacha
kunat hani maniros nanaka katokapti hani uka arana kataro hani nanaka monapti ni hani butapti 20 provincia amuita tipam kamisare uka arana koros butanyani hani butknate papel blanco donde ina sartinyan uka kispawa kunama arana karo hani upanikan propuesta pa utrite chakun kamatinya aka arana kaha lontate akabuli lontato ya kapay sa negara apati ukatyo akabuli tanap so kung ham nairaw tan hukumutaraw tana trenga fabrika na kautana sayni napawidang nagkarastana ukapawid na kung ham sa kabir aka ka halip do hupan ka gubernir hotar lontate ka hutapre hani maini hotak na di mi kon karon utlate kung hansa ka santi losada o kapten apaluktan ka kanil bil wartawi apta intor wodat wila watan monapstate wodat hani ka kana ambek mi kon karon no wakis katpati o ka karna ka kanil ka hiwasela na koligan ka mitisitan yung kositana hupak yung kosin muntika uka hibaratan kaukas mati 400 hila pacho uka nakat entos upana ka paganiwa pag panintos kunat upana ka uka karna ka mitisik upana kikipar ahonta sinya sa hibasa claro mayakin ya sapi pero apura bolivian kamaki indígena original kamaki kami saya kabulia mangkat kamaki hibasa mayakin saya asinya kami saya uka karna ka maket asin uka nakpan kapani entonces upana ka pag pan entonces hani wasa wotnat kiti wala kote hani maya pesta yata wili barta yakta hani wutat wili barta nikmati hani wotnat uka aro 20 provincias sumamente ukna ya sawai anchitoran wali ki khilata ispagat atata ya kharuhu taraki tapachi ke haraki wali ki kulya ka ya sai kisi kam señan kuya kananse. Claro que sí.